May yagkat kong migmisa karin king San Miguel San Simon, ing lugar la peni bata ng tatang, inagkat na akong among reklusong king kaburyanang muli ko king baryo ng tatang, at misan pa makisametong king pamagpasalamat ni Mario king kapiesta ng apong igi. Ini naman nung balikan ko ing mga labasan niyang mabiyepay tatang mga lati kami, andat magfiesta, agkata na kaming mumuli. Anya, makanyang keng misan pang agena ka ni tatang keng pamagmisa ko karin king San Miguel Chapel ning San Simon. Pero migit kanita ing genakan ko mo naman kasi aldo ng kapiestan San Miguel anyang tanggapan deri tatang ang paimaing sakramento ning kasal. Pero ing document sasabihan na karin king Nuestra Señora del Pilar Paris, kinasal dari tatang ang paima May 5. Pero posibleng kanita tutod ding Domingo yung piyesta. Anya, insuspetsa ko, anya May 5 la kinasal, pero piyesta ng San Miguel, mapalyarin kitang panahon na ito, tutod ding Domingo yung piyesta. Pero ngayon, tikyan na itang May 8, o ding ating yung anniversary ng apparition ng San Miguel Arcangel, anya mag-fiesta San Miguel Arcangel, kaniting aldo. Nung mabepay tatang, dapat 56 years na lang king karilang wedding anniversary. Pero makalungkot man, apulo lang ba nung may kapiabe at may kapiutos. At makanyan kung misan pang gaganakan itang paulit-ulit ng kukutang ima kanito, anyang mabaluya, king edad na 30 years old, at itatang meteyang 29 years old. Makanano na ako. Makanano na kami. Balo kitang panahon na ito, masakit siyang pakibatan itang kutang para kang ima, makanano na ako, makanano na kami. Pero eventually, habang susulong yung panahon, kaya kumalo nung may pakibatan itang kutang ng ima, pero yung balo ko mo, anyang malati kami, paninang sasabyan, kayang pamangadin na bengi-bengi, kabang gagaga, kanitaya menikwang sikanan, anya makanyang eman makanita kalagwa, sinulong kingbe, atin mang kutang masakit, pakintinjan, o ba't pinkaya, maranon niyang kinwaning apong ginoy tatang, at yatang panahon ni Tayma, pilit ng pakibalwan, makanano na ako, makanano na kami. Ating kutang nung minsan masakit pakibatan. Kubalo nung ating kutang talagang alamang pakibat Pero ang yang ginuking ebanghelyo dimdam tamo, sinabi na ka rin kayang alagad, dakal ko paboring sabyan kaya kayo, dapat iyo pa agyong pakintinjan ngeni. So burin ang sabyan, balo ng gino, kaya tang oras ito, kaya tang panahon ito, naman pakintinjan din kayang alagad itang burin ang sabyan, pero datang itang panahon, ako daring aintinjan, potang datang yung espiritu ng katutuan. Uling yung sumaup karela, ban aintinjan daring alagad na yung sablang katutuan. At kaya mo manakit paganakaking ebanghelyo kaniting pamigunam, ting saup aming pagkaluba tamong ema siralob. Balo na ning Ginoo ating bagay, buli namang sabihan ka rin kayang alagad, pero eda pa agyong pakintinjan, kitang panahon ito. Pero king panyatang ning Banal Espiritu, anting talasawop, akwanong ayan tabayanan, banakwarang aintinjan ning sablang katutuan, kitang mitakdang panahon. Ating narawanan ning Banal Espiritu, anting talasawop, anting kayantabi. Metong yang panagkat pakikwanan kalupaning Banal Espiritu, pakikwanan tang mantabi, karing kaya katang kayabe. Mekat ba kanyan maging malagwa para kang imas na sumulong kingbe ang yang masakit magdilili ng biting pamilya. Mapalyaring ding mismong kapatad, pengari ng ima, minantabi kayo, makanyang may kasawap maragulban, may sumulong kayo paking pamaglakbe. At yun mang kamag-anak at kakalaguran, may kasawap mo naman at may ding aliwang yang emila kilala,
may kasauplat, may kayantabi kaya kami. Pero sabi ko, migit lalo ning apong Ginoo mismo, yang meging kayambe at kayantabe, king pamaglakbe. Makanyantamo, midilian pa may katagon. Samantalanan itang panahon na abe-abe, ingakwatang may panantabe, at yaning kayusan at intang kayabe, sana magita mong tapat at mayap akayantabe. Ako man may kadinatang kitang panahon na ating kutang na masakit pakintinjan, lalo na itang panahon na kidub na ning pabanwa, pigkapilitan niyang pakintinjan ning kayusaning apong Ginoo, kitang panahon na makayantabe karing masakit, balang may palan at kumayap. 20 years ago, niyang mayari itang 1-year discernment period ko, nung makananong makibat kening kayusaning apong Ginoo karing masakit. Partikular kanitang panay kong kukutang, nanoy ning maliliari kanako. Alimbawa po, tang kabunah mo, ting mapali kayang katawan ko, ako naman balo nung naning panibatanan nito. Miras itang panahon na ting balamong marimda, mental, bigs, kayang katawan, at di natang petang panahon nating di taka-ground na kuryente. At itang panahon nito, din mismong papapangadi, sa adadake na kanako na potang pipray over la, ating dudog ka rin lang makanitang energies, mapali, marimda, o kaya kuryente o ground. Nang muna ako mismo, ako naman bahalong pakibatan nung nanoy ito, pero meging buo kang lub ko na itagrasyang pagkalob ng apong Ginoo, at tinawasong healing energies, mapaliaring mapali, o marimla, o mental-like, o current-like energies, nung nanong kailangan ng tao, yung ibiyaning apong Ginoo. At dinatang pa itang panahon kanita, kailangan ko pang magpa-check up, ban kanita mo, pakibala nung nanoy ng mga paliarik yung kanakong katawan. Pero wala namang ikit ng doktor, at maragula bagi, itang doktor na linawe, asabi ko mo, kasi do kating mga papapangadi, potang pangadi ko la, panamdaman na naman itang makanitang klaseng energies, kalupa ko, balamot, hindi tak mapali kayang katawan, o marimda, o nung minsan samot marimda at mapali, nung minsan naman, balamo, di ka kuryente, di ka ground. E di kasante nga, nang sinabi ng doktor, nung maging dalan pala itaban ganito, at yung may paldan at kumayap. Kailanganan ko pang maninton mantabi ka na ako. Yung makalungkot mo, sabi ko, ping madalas potang magpari, eda naman turuking seminaryo, makananong mag-involve kang healing ministry. Papalyaring ka rin aliwang apostolate, malyaring mika-exposure, o kaya malyaring tumagon seminar, o pag-aralan niya mismo king seminaryo, pero itang tong patungkol king pamanantabi ka rin masakit, ala naman makanitang subject, o course, king pamag-aral o king pamagpari. Ing masakit pa para kanako kanita na ala ni metong manabalo kung involved kang healing ministry kang karing-paring Kapampangan, anya kailanganan ko pang meninton alapitan, may mamunta pa Maynila, at miras pa king Bagombong, Caloocan City, king Healing Center, Mother Ignacia Healing Center, at metong yang madre pa ing may minantabi kanako, Mangubia Sister Gloria Ross, metong RVM Sister. Naman makalingad, as neking karagul mo naman influensya, mga biya Sister Gloria Ross, uling kaya ke dimdam at abalo, ing tang aman man bing Jesus prayer, apaulit-ulit, babanggitan niya yung lagyo ng Yesus, at iniyang mayaw sa Jesus prayer. Anong waman, mika dita ka pamagbayo, itang apudo ng beses Sister Gloria Ross, gawa kang 12 times. Pero in punto mo, biblically init, Yesus mismo sinabi na king lagyo na, malyaritang adwan, nung nanumaning kaya katamong kaya doon, may pakibatan ting arapaning apong Ginoo. At dakalman ko tang kanita, tanggaman niya ni, may kadbaga na kananing ebanghelyo, ang diyan naman yung Ginoo. Karakal na paboring sabihin ka rin kayang alagad, pero eda uling enda paagyong pakintinjan, kitang panahon na ito, yung Ginoo, may yapaning
pigkalub, ing banal a espiritu, anting espiritu ning katutuan, ban sumawop karing kayang alagad, ban aintindihan ning sablang katutuan. Paganakanamu, kaya katamu ning ebanghelyo, nating bagay king biya, nung minsan makasiralub, pero po ang ating sawop ang pagkalub, makanyan tamong miyan tabayanan, anya itamo man sana, anting kayabe, pakikwanan tamong king pamaglakbe, ting kaya katamong kayabe, akwala namang ay kayantabe. Makanyantalang ganakan misan pa, ding sablang taong kayabe tamo king pamaglakbe. Makintulid sana no makananong ketang panawon, maliaring ating kaya katamong masasiralob, pero ketang saup dang pigkalob, makanyantamong sinulong king pamaglakbe. At uling etamo magdididili, ing banal espiritu, binyana namang patnube ng ginu karing kayang alagad, makanyang manyawad tamong saup kaya, ban ganita tinmang bagay, no minsan masakit pakintin dyan, datang mo rin tang pinandit, bulalag na ning apong ginu, ing katutuan, at makanyang maging marino kaya kataming sabla, at makanyang pakikwanan tapa mo ring abe-abe, at may papanantabe, king pamanyulong ning kaya katamong pamaglakbe. Manahimik tangin ni Kim Makoy pinandit, kabang gaganakan na rin taong kaya katamong kayabe, lalo na retang kaya katamo makayantabe, makanyano sanang balikdan ning apong ginungmit mong lugod at donos, at nung nanaman ning kayadan at pamangailangan may pakibatan, at itamo man gamitan nakatasang kasangkapan ning apong gino, ban kanita, anting kayantabe, karing kaya katang kayabe, makanyan lang may pakayap, king karilang pamaglakbe. Nung makananong itamo man may pakayap tamo, at etama si siradob, ketang saup, ami pagkadob, uling king biye, at intamong kayantabe, king kaya katamong pamaglakbe. Adon ngining grasya ng Diyos, ban pakikwanan niyang pakibatan iting panagkat na niting pamigunam, pakikwanan tang mantabe, karing kaya katang kayabe.